Bon dia insira hotu ne bena Jesus hadomi. Imi dia kalai, spera katak alin sira hotu dia. Agora, hamutuk fali hau bim febi, I hau ne belun binga dasa. Bon dia binga dasa dia kalai. Bon dia mos bim febi, bon dia mos balin sira. Graças ba maromak, hau dia. Bin febi mos dia kalai. Graça ba maromak hau mos dia. Alin sira hanesan bye-bye durante minuto tolunulu ni laran. Bin sira se acompanha alin sira iha programa desenho bot usi Biblia. Molo kita rona ba história o hinloronian, mai tahanoi flavali história I versículo de cor semana kotuk nian. Semana kotuk kita rona kona ba saida. Bim febi se hanoin itani história semana kotuk nian kalai. Sim, sei hanoin. Semana kotuk itarona kona ba Jesus cura mana neve matan dele desde ni moris mai. Yehusi milagre dene, Jesus hat tudo ba emak katak, maromak haruka Jesus, hodi halo maromak nin serviço. Iha momento ne, ukunai sira, rona história kona ba manene, mai be sira la fer katak, Jesus makura manene ni matan. Sim, Yehusi milagre, Jesus oke manene ni matan para ni bele hare mundo ne. Iliu tangi dene, Jesus mas oke manene ni matan espiritual, hodi ni bele hare Jesus ho claro, katak Jesus, bele salva ema husi sala. Imanene, fier ba Jesus. Bim febi, hau masakarak Jesus loke hau ni matan espiritual. Nune hau bele hare Jesus ho claro. Hau mos hakarak. Alin sira hakarak kalai? Bim febi, itamos iha versículo de cor semana kotunian. Los kalai? Los, itani versículo de cor semana kotunian foti husi evangelho João. Yefuan sira ne beita de cor ona, Jesus mak hatete. Mai ta de cor hamutuk? Ida rua tol. João capítulo sia versículo tolunul resinsia a. Jesus hatete. Hau mai iha mundo hodi hala julgamento. Nune semak matandelek bele hare I semak hare sesai matandelek. Dalai datan? João capítulo sia versículo tolunul resinsia a. Jesus hatete. Hau mai iha mundo hodi hala julgamento. Nune semak matandelek bele hare I semak hare sesai matandelek. Dia kalin sira, molo kita hahu itani história semana idanenian, bingadasa hakarakusu balin sira. Saida mak imi tau kliu iha iminya moris. Exemplo, tau buan, lafai, samea, udam bot halo be bot sae, tau kumora sanesan corona,
no seluktan. Oh, dalam rumah tahu mate. Bim Febi ia buat rumah nebe halo Bim Febi tahu galai. Sim, iya. Buat nebe hau tahu kliumak samea. Ninia kordet mas hau tahu. Maski hari usi telefoni ka televisão det. Pasti hau hakir makas. Dalam rumah, hau soi te telefoni tambah det hari hetan samea. Binga dasa, saya mak binga dasa tahu kliu. Hau mos tahu klos samia. Bang hira imagina ni isi nebe 6 doras ne. I tahu. I mate klamar. Nomos bang hira bahare ema mate. No fila ba uma. Kumesa imagina uin date. Liu-liu, hanuin hetan emaneni oin. Ne halo hau tau klos. Sim, buat sira ne halo ita tau klos. Satan ita imagina kata lorong ide ita maseha soru mate. Ne los. Ita hotu ne tau bot liu mak mate. Agora ita serona história kona ba ema ide nebe iha força ka poder bot liu bot hotu nebe ita tau. Incluímos mate. Mai tarona hamutu que história tu irmãe. Parte sanulu resensia. Ema mate ida moris pali. Mane ida naran Lazaru moras todan. Nia feton, Maria ho Marta, hatene katak nia atu besik mate ona. Sirah karak Jesus mai atu cura Lazaru. Então, sirah haruka ema babolu Jesus. Jesus hado minia kolega sira. Mai be, bain hira nia rona Lazaru moras, nia halo buat tidak nebe halo ema hak fodak. Nia hela na fatin iha nia fatin. Nia la bahare keda sira. Jesus hatene maromak se uja nia atau halo buat rumah nebe halo ema admira. Jesus sehat tudu katak maromaknya poder mak pot liu mate. Então, Jesus hein to Lazaru mate. Depois, nia bahasor nia kolega sira. Bain hira Jesus to iha neba, Lazaru hakoi tiona loron hat. Marta bahasuru nia ikolia. Nai, se ita bot iha ne, hau nia alin la mate ida. Jesus hatan. Onia alin se moris vali. Hau mak moris i resurresaun. Sedet mak fiar bahau, mesmo nia mate nia se moris. Obele fiar ida ne? Marta hatan. Sim. Nia fiar Jesus mak liurai nebe maromak promete i oan mane nebe maromak haruka atu lori moris mai mundu. Depois Maria mai atu hasoro Jesus. Jesus hare nia tanis hela. Nia barate ho Maria. Depois Jesus mos tanis. Ema balu iha neba hare Jesus iha tete. Nia loke ema matan delek nia matan. Parece nia mos bele prevene mane ne husi mate. Sira lahatene katak, Jesus prepara hela atu hatudu basira katak, maromak haruka nia atu salva ema husi sala no mate. Jesus haruka sira atu loke ratene. Hotu tia, Jesus hakat ba oin i hala orasaun. Aman. Hau fo obrigado tamba ita botrona hau. Hau hatete idane. Atu sira bele fiar katak, ita bot mak haruka hau mai. Depois, Jesus bolu holian makas tebes. Lazaru, sai mai. O hatene saide mak acontece? Maro mak hatan Jesus ni orasaun. Lazaru sai mai. Nia moris fali. Mane ide nebe mate, agora moris fali. Jesus hatudu basira katak, maromak ni spiritu iha poder atu lori moris pon. Iha loron ne, ema barak fiar ba Jesus. Sira fiar katak, nia mak ema ide nebe se salva maromak ne povo.
Nia mak emai dene be sai ona maromak ni helafatin. Nia mak emai dene be ukun mos mate. Ibele lori maromak ne bensang banasang hotu-hotu iha mundu. Ema sira pronto atu foti Jesus sai sira nyeliurai. Mai be, ne halo nai ulun sira hirus. Sira laran moras ba Jesus. Sira odi nia, ilakoi nia sai sira nyeliurai. Sira desidi katak tempo tona. Sira heng hela oportunidadi at oho kedas nia. Bim Febi, story ohinian halu itat mira. Jesus halu moris fali ema nebe mate ona. Sim, semana kotuk itarona katak Jesus kura ema mane matan delek ida. E agora Jesus hava moris fali ema ida husi mate. Imi se hanoen mane nebe Jesus hava moris fali husi mate? Nia naran saida? Nyanaran Lazaro. Sim, nia naran Lazaro. Mai be Bim Febi, ohini historia itarona katak banghira Jesus rona Lazaro moras todan nia labak keda sodikura. Sim, tamba Jesus atu hatudu ba ema hotu katak maromak ne poder botliu mate. Banghira nia toi hene ba, Lazaro mate iha koi ona lorong hat. Imagina to, hakoi ona loron hat. Pasti is ona. Nelos, iba hira Marta, Lazaro nia bin, lau bahasoru Jesus, nia triste tebes. Mas be, Jesus foi fuang esperança ba Marta, e Marta fier. E me se hanoen Jesus dehen saida ba Marta? Sim, se hanoen, Jesus dehan. Hau mak ressurreição e moris. Sedet mak fiar bahau, mesmo nia mate, nia se moris. Los, puir mai Jesus halo oração e bolo Lazaro ne beha koi onane. E Lazaro moris fali husi mate. Wow! Jesus hatudu basira itahotu katak maromak ni spiritu iha poder atu lori moris fon. Sim, e ema bara começa a fiar ba Jesus. Nune sira pronto atu foti Jesus sai sira nyeliurai. Entau nalin sira, Jesus ni poder buat liu buat tutu-hutu. Ita lalika tau babuat tidak. Liu tau ba mate, tambah Jesus ni poder buat liu mate. Hanesang ohin Jesus dehang katak. Jesus mak ressurreição e moris. Sedet mak fiar ba Jesus, mesmo nia mate, nia se moris. Entau, hau hakarak fiar ba Jesus. Tambah iha Jesus, iha moris. Hau mas hakarak fiar ba Jesus. Pensaho alien sira, imi hakarak fiar ba Jesus no dar liurai ne be maromak haruka e bele fo moris fomba ita kalae. Unsaho ukunain sira ka líder religioso sira husi historia ne. Alin sira si hanoin kona baida ne? Sim, sira hakarak oho fali Jesus ne be foi em halo ema moris fali husi mate. Sira começa halo plano ba idane. Los duni Bim Febi. Hau hakarak buka hatene, saida maka acontece turmai. Alin sira semana oing itu serona kona ba saida maka acontece turmai. Então, na fating acompanha programa de Genio Bot e sábado semana oin. Alin sira, hanesam bye-bye, ita iha versículo dekor kada semana. Oin loron ita nia versículo dekor, foti husine be Bim Febi. Ita nia versículo dekor ohin nian, foti husi evangelho João. Ye fuan sira ne beita tu dekor ohin noron, Jesus mak hatete. Agora Bim Febi se le uyuk, depois binha dasa e alien sira vele teme tuir. João, capítulo sanulo resin ida, Capítulo sanulo resin ida, versículo ruanulo resin 5. versículo ruanulo resin 5. Jesus hatete. Jesus hatete.
How makresuurisaun imoris. How makresuurisaun imoris. Sedet makfierbahau, Sedet makfierbahau, mesmo niamate, mesmo niamate, niasemoris. niasemoris. Dalaidatan, João, João, capítulo sanuresin ida, capítulo sanulo resin ida, versículo ruanuresin 5. versículo ruanulo resin 5. Jesus hatete, Jesus hatete, how makresuurisaun imoris. how makresuurisaun imoris. Sedet makfierbahau, Sedet makfierbahau, mesmo niamate, mesmo niamate, niasemoris. niasemoris. Alin sira may tahalorasaun. Aman maromak, amimo sakarak fier katak Jesus makmoris i resurisaun. Ami agradece tamba, sedet makfier banan Jesus, mesmo niamate, niasemoris. Nune, mate laos tambuat na behalo ami tau, tamba ami hamoris, ihanain Jesus. Tulun ami ho difer ba Jesus, loron baloron. Amin. Amen. Dia kalin sira, molo continue tenia programa, ita sebarona música ida. Tete la beleta how say dulpo tambahaw na onya maroma kairon niya limanos how tete la beleta how say Jesus ni anak kukunten kisay ni amat maroma ni amat liura sa ida ditmat fiar ditana kita tahu temanai kaironya liman los kita tahu maromat sedu ina Jesus ni anara nakukunteng kisal tambani amat maromat ni amat liurat saida dekmat via dekana kita tahu tamanay kaironya liman los kita tahu maromat sedu kita tahu tamanay kaironya liman los kita tahu maromat sedu Spera alinsira senafate na kumpanya programa ne. Agora, continua hamutuk fali hau, nohau ni kolega Mana Carol, usi Amerika. Bon dia Mana Carol. Good morning, Bin Hadassah. How are you today? How dia? Mana Carol dia kalai. Great, thanks, and I'm glad to be here with you. Mana Carol si hanoin kalai. Semana koto kita aprende kona ba, Jesus nebe kura ema matan delek, ida, nia matan. Ifomos, matan spiritual bania, hodi hare, ifiar katak Jesus ne maromak makharuka, hodi salva ema husi serenya sala. Yes, and we learned how to say, the blind man saw and believed. Sing, ita aprende uinsa kwalia,
Mane matan delek ne bele hare I fiar. Ho Ingles, the blind man saw and believed. Ema barak na fating la comprende, semak Jesus. Mai be, matan delek ne bele hare I fiar. Agora ita seronatan istore ida, ho lian tetun I Ingles. Ima ita aprende lian Ingles ho mana Carol. Part 19. Parte sanulo resensia. A dead man is raised to life. Ema mate ida Morris Valley. A man named Lazarus was very sick. Mane ida naran Lazaru moras todan. His sisters, Mary and Martha, knew that he was dying. Nia feton Maria o Marta hateni katak ni atu basic mate ona. They wanted Jesus to come and heal Lazarus. Sira hakarak Jesus mai atu cura Lazaro. So they sent for Jesus. Entaun sira haruka ema babolu Jesus. Jesus loved his friends. Jesus hadomi nia kolega sira. But when he heard Lazarus was sick, Mai be bain hira nia rona Lazaro moras. he did a surprising thing. Nia halo buat ida nebe halo ema hak fodak. He stayed where he was. Nia hela na fatin iha nia fatin. He did not come right away. Nia labahare keda sira. Jesus knew God was going to use him to do something amazing. Jesus hatene maromak si uja nia atu halo buat rumah nebe halo ema admira. Jesus was going to show God's power over death. Jesus sehat tudu katak maromak ne poder mak bot liu mate. So Jesus waited until Lazarus died, Entaun Jesus hein to Lazaro mate. and then he went to be with his friends. Depois nia bahas soru nia kolega sira. By the time Jesus got there, Banhira Jesus to ihane ba? Lazarus had been in a tomb for 4 days. Lazaro hakoi tiha ona loron hat. Martha met him and said, Marta bahas soru nia ikolia. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Nai, se ita bot ihane. Hau nia aling la mate ida. Jesus replied, Jesus hatan. Your brother will rise again. O nia alin si Morris Valley. I am the resurrection and the life. Hau mak Morris I resurreção. Whoever believes in me, Se dead mak fiar bahau. though he die, yet he shall live. Mesmo nia mate, nia sei Morris. Do you believe this? O fiar ida ne? Martha said yes. Marta hatan, sim. She believed that Jesus was God's king and son. Nia fiar, Jesus makliurai nebe maromak promete. Who was sent to bring life to the world. I oan mane nebe maromak haruka atu lori Morris me mundo. Then Mary came to see Jesus, Depois Maria mai atu hasoru Jesus. and Jesus saw her crying. Jesus hare nia tanis hela. He went with Mary to the tomb, Nia barate ho Maria. and then Jesus cried too. Depois Jesus mos tanis. Some who were there saw Jesus and said, Ema balu ihane ba hare Jesus iha tete. Could not he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying? Nia loke ema matan delek nia matan. Parece nia mas bele prevene manene husi mate. They did not know that Jesus was getting ready to show them that God had sent him to rescue people from sin and death. Siral hateni katak Jesus prepara hela atu hatudu basira katak maromak harukan nia atu salva ema husi sala no mate. Jesus told them to open the tomb. Jesus haruka sira atu loke rate ne. Only then did Jesus step forward and pray. Hotu tia, Jesus hakat baoin I halo rasaun. Father, I thank you that you have heard me. Aman, hau fo brigado tambay tabotrona hau.
I said this that they may believe that you sent me. Hau hatete idane, atu sira belefiar katak, ita bot makaroka haumai. Then, in a really loud voice, Jesus shouted, Depois, Jesus bolu holian makas tebes. Lazarus, come out! Lazaro, sai mai. And do you know what happened? O hatene sai da makakontese? God answered Jesus' prayer. Maroma katan Jesus ni oração. Lazarus came out. Lazarus sai mai. He was alive. Nia moris fali. A dead man was now alive again. Mani da nebe mate agora moris fali. Jesus showed the people that God's Spirit had power to bring new life. Jesus hatudu basira katak, maromak ni espiritu iha poder atu lori moris fon. Many people believed in Jesus on that day. Iha loron ne ema barak fiar ba Jesus. They believed, Sira fiar katak, here is the one who will rescue God's people. nia mak ema ida nebe se salva maromak ni povo. Here is the one who has become God's place. Nia mak ema ida nebe sai ona maromak ni helafatin. Here is the one who even rules over death Nia mak ema ida nebe ukun, mos, mate, and can bring God's blessing to all the people of the earth. ibele lori maromak ni bensaung bab na saun hutu-hutu iha mundo. The people were ready to make Jesus their king. Ema sira pronto atu futi Jesus sai sira nia liurai. But that made the leaders angry. Mai be ne halo nai ulun sira hirus. They were jealous of Jesus. Sira laran moras ba Jesus. They hated him and did not want him to be their king. Sira odi nia, ila koi nia sai sira nia liurai. They decided that the time had come. Sira decidi katak tempo toona. They would kill him as soon as they could. Sira hein hela oportunidade atu o kedas nia. Mana karul hanuin saida kona ba story ohing loron? Wow, Bin Hadassah, this is another wonderful miracle. Jesus has power over death. Sing ne los duni, ida ne milagre furak idatan. Jesus hatu deba ema hotu, katak nia iha poder bot liu mate. Nia iha poder hudi fom moris phone. Bin Hadassah, do you remember at the beginning of our story when God created everything through powerful words? Sing, hahu phone, maroma kalau buat hotu-hotu. Moris hotu, hol ya fuandet. Lia fuan nebe ihak bit no força. Agora itahare, Jesus kolia ifo moris phone ba Lazarus. O halo Lazarus moris filafali, maski banhira nia mate tihaona. That's amazing. Surely only God has the power to give new life to those who have died. Sing, so maromak det makbele lori moris phone. Agora mabarak hare i comprende katak, Jesus ida nebe cumpri hotu maromak nia promesa bania povo. Sira pronto ona atu halo Jesus, sai sira nilurai. But Bin Hadassah, I'm very worried about something. Mana Carol preocupa kona ba saida? Well, the leaders want to kill Jesus. What will happen? Sim, mai be e maruma bele oh Jesus ka. Tamba Jesus iha poder bot liu mate. Nia makresurisaun i moris. Ita fiar ba maromak nia plano. Iha redet saida maka kontese turmai. Iha itani historia Biblia semana oin. Bin Hadassah, let's learn some new words today. Mai ta aprende lia phone ho ingles. How do you say, we are not afraid because Jesus is with us? Ita latauk tamba Jesus hamutuk ho ita. Okay, so
We ita are not afraid latauk because tamba Jesus is with us. Jesus hamutuk ko ita. Okay, let's say that together in English. We are not afraid because Jesus is with us. We are not afraid because Jesus is with us. We are not afraid because Jesus is with us. We are not afraid because Jesus is with us. We are not afraid because Jesus is with us. We are not afraid because Jesus is with us. Great, let's pray together. May talorason hamutuk. Lord Jesus, we also want to understand and believe that you are the resurrection and the life. We are thankful that for those that trust you, though we die, we will live again. Because of this, we do not fear death, because our life is in you. Amen. Being Hadassah, I want to hear what happens next in our story. How mo sakara katene saida makakontese tuir mai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin ba alin sira kainang aman sira na bem acompanha el programa ida ne kata livro de Genio Bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Mi bel kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefone hitu walu hat mamuk. Ou imi mas bele visita a minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita a minha serviço fatin e a Centro Veracruz kai kolidili nia oin. Dia kalin sira itania programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loran sábado semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa de Genio Bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak fo benção.